u Archbishop ka jalan ba umus Reverend Victor Lingdo ulapin skam ya kejinge ki para bangi ke balang Katolik habalang shnong shor na kebenta ki khatway tili ki balang sub district 0 point ki bakentup ya ki shispa sat po arngut AA ki pa runget jong ke balang Katolik katai ka sub district ka hap apo ko umsning parish bala pendap ya kejing penbenta ya ka mas bakut da u Archbishop Reverend Victor Lingdo ha ka arp khandai trik nai wing bala sakhilang daga jindan rekat Reverend Father Tobias Karngap Kenta ubadai parish priest ko umsning parish lem ba Reverend Father Robert Majau in charge sub district 0 point. Batuma. Andau Judas ulek utisu ulaong. Mentala penpau iga buram jong ukun ubriyo. Mentala penpau iga buram jong ublay hau. Ladala penpau iga buram ublay hau. Ublay un pendan buram yau haladiru. But un pendan buram yau hisendan. Kokun ba iye. Ngan sa slem shu bathi. Pinya wad yang Andrei ngoong hapi menta ya kata kaba ngalaong hakiju. Syabalait mga pinga banwan. Kahukum batmay nga ayapi. Tu ya iit uway ya uway pan. Kumbanga la iit ya pi kumtaru mapiru pidei ban ya iit markalian. Tetapi iit markalian baru kintip mapilong isenran jonga. Ka gospel ba ku jong utra. Si bakut bayai senran yang ia kani kapor. Kapta man kejingya leti jongi kum ki kristan. Ban poi shepening. Namalu play paula tau yang i, ublay kula pedim yang i, menta pat uman si bakut yai senran. Bayai perkut ya ai bor ya masim yang i. Teka benta kebenin kong uman si bakut warra halo jongi kajingya terli. Larangi kelni balingi teli kat ni, day uman si bakut bai boringi ya kajing teli. Larangi pet ya kitab Genesis no katway iway teter. Haba kata kapora gantang kawi ka judgment real po Babylon. Kila ya tay kamot Babel banya rekat ke dapat ublay. Tang kawi ka judgment real kila tay kamot Babel. Kapa kedang tay nama kajing sarong joki ublay lawan hiar. Lapen ya per jimut ya kita kaju kakin kiem soto syuk. Kajing sarong kala penyapat yaki kiem soto syuk. Henry pade nadai pule haka kam jong ki apostol leno ari way haka si Pentecost bajayu baru ki pairungai balawan kelang se Jerusalem kiwan na Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt. La ka jog kti thli. Penban adalah boy hang to Jerusalem. Haka jingkren pedba jog Petrus baro kisau torot. Kumno kala banong nama uman siam bakut. Dia nama kata uman siam bakut. Uke song lang yang itu kebasnodet. Kibangai how try Jesu. Man ka pobre di kwai kam bo cho ka jitli don't come but why how will see bakot. Takadaw ka parang ka tri jungi nadu pa bakot ki bishop ki cardinal ki lingdo ki rumiam ki patba baro iya long ka way. Daka bor woman see bakot.
trai cái Ruai suah, ngi pun jemi try. Ai cepat mulai.